twongeye kubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda. Nizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeye, mushima Imana rugira rugena byose. Abari mu mahanga, abanyarwanda muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, mwese ndabifuriza amahoro y'Imana hano ku Mwana TV, cyane cyane abo mwibarutse mwese, abana mwese mugire amahoro kandi mukomeze mugubwe neza, mwishimirwe n'Imana. Imana yabahanze ikabahanga kandi ikabahanga neza, ikabahangana ubwiza ntagereranwa. Uyu munsi ku Mwana TV nk'ibisanzwe murabizi twibanda ku nkuru zigiye zitandukanye, aho tugenda tuganira n'abana cyane ku mpano zabo ndetse n'ibibazo bahura nabyo byose tukabisesengura, kugira ngo dufatanye n'igihugu cyacu, dufatanye n'ubuyobozi bwacu guhashya ihohoterwa rikorerwa abana, kandi duhashye ingorane n'ibibazo bigenda bigera ku bana bihagarare vuba na bwangu. Munyemerere uyu munsi tunyarukire hariya mu ntara y'Uburasirazuba n'akarere ka Kayonza, ni mu murenge wa Murama. Ahangaha haravugwa umugore w'imyaka 35. Uwo mugore w'imyaka 35 rero agize gutya, afata umwana w'imyaka 8 amukoresha imibonano mpuzabitsina. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murama yabitangarije itangazamakuru, asobanura uko uyu mugore yafashwe agashyikirizwa inzego z'umutekano nyuma yo kwikingiranira mu nzu yinjiranye uyu mwana w'umuturanyi, umwana w'umuhungu w'imyaka 8, noneho akamukoresha imibonano mpuzabitsina. Nk'uko yakomeje kubitangaza, yavuze ko bitari ubwa mbere uyu mugore n'ubundi abikorera uyu mwana, cyane ko uyu mwana yabitangaje akavuga ko bitabaye ubwa mbere uyu mugore amukoresha imibonano mpuzabitsina. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa yakomeje gusaba ababyeyi ndetse n'abanyarwanda muri rusange ubufatanye, akavuga ati ni byiza ko ababyeyi mwese mwagakwiriye kuba hafi y'abana banyu, mukamenya ngo ese umwana yagiye ku ishuri gute, yavuyeyo gute, ese umwana nimba yiriwe mu rugo yiriranwe nande, byagenze gute. Akomeza gusaba abanyarwanda cyane abatuye umurenge wa Murama ko bose bakwiriye kujya batangira amakuru ku gihe, kandi bakajya bagaragaza aba bagizi ba nabi bashaka kwangiza u Rwanda rw'ejo, abasaba ko bajya batangira amakuru ku gihe. Uyu mugore rero w'imyaka 35 byatangaje benshi kandi birabababaza, nyuma yo gukingirana uyu mwana akamukingiranira mu nzu, hanyuma akamukoresha imibonano mpuzabitsina. Mwokagira Imana mwe, ni ishyano ryaguye, ni ikintu gitangaje kandi kinababaje. Akenshi na kenshi mujya mwumva ko abana bahohoterwa, ukagira gutyo ukabona umwana yatewe inda, ukagira gutyo ukumva umwana yandujwe indwara zitandukanye. Ntekereza ko bigaragara ko ibi bikorwa bishobora kuba bikora benshi nyuma y'uko uyu we afatiwe mu cyuho, ndetse mu by'ukuri tutatinya kuvuga ko ibi bikorwa bishobora kuba cyangwa se bikaba bikorwa n'abandi benshi bagenda nabo babikora muri buno buryo, ariko bikaba bitaragaragara. Niyo mpamvu hano ku Mwana TV natwe twahagurukiye kugira ngo tujye dusasandura cyane tuve imuzi bino bikorwa, zinyangabirama zibashe guhanwa n'amategeko.
mu by'ukuri duhora tubabwira ko buriya umwana ari uw'agaciro mu muryango, kandi umwana byari bikwiriye ko aba uw'abanyarwanda bose muri rusange. Umwana akarebererwa na buri wese. Nimba umwana agusanze mu rugo akakwisangaho nk'umubyeyi, nimba umwana agusanze uri mu rugo agakwiye kumugaburira kandi ukamuha ibidashobora kumuteza ikibazo. Umwana akwiriye kwiga, akwiriye kwambikwa kandi akagaburirwa, ikindi akarindwa umwanda, akagirirwa isuku, ndetse mu by'ukuri akagirwa inama ku buzima bwe bwa buri munsi, kugira ngo koko nk'uko igihugu kibyifuza, ejo u Rwanda twifuza ruzabe rumeze neza. U Rwanda dutekereza ruzabe rufite abayobozi bameze neza kandi bayobora abaturage neza. Ikindi tuba twifuza nuko abana tubaganiriza cyane cyane ku Mwana TV, tukanezezwa yuko mudukurikirana, kugira ngo izi nkuru zacu zose n'ibiganiro byose bivuga ku mwana mujye mubikurikirana. Umwana iyo wamuganirije akiri muto abasha kwirinda kandi bikagenda neza ubuzima bwe mu by'ukuri, ndetse ntibubashe kuba bwahungabanywa n'uwo ari we wese, nk'uyu mugore w'imyaka 35 wo mu karere ka Kayonza. Nk'uko rero byakomeje gutangazwa, uyu mugore yahise ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranweho ibyo akekwaho kandi ahanwe mu gihe byaba bimuhamye koko. Mu by'ukuri rero bakunzi b'Umwana TV, ntekereza ko inkuru zacu zose kugira ngo zijye zikugeraho kandi ku gihe, nuko wakibuka gukora subscribe ndetse ugasharinga hirya no hino, kugira ngo inkuru zose nta n'imwe igucitse zijye zihita zikugeraho tukimara kuzitunganya. Wibuke kandi mu by'ukuri no gushyiramo ibitekerezo kugira ngo bijye bigenda neza. Reka jyewe rero mbashimire, nitwa Emmanuel Kanani. Ibiganiro n'amakuru tubategurira nakagaruka. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe. Umwana TV n'urukundo, Umwana TV n'urugwiro, babyeyi n'inzira yo kumenya ibibazo abana bato bagira, uburenganzira bwabo bwubahwe, binyuze mu ijwi ry'Umwana TV. Ijwi ry'Umwana TV ryumve hose, babyeyi, ijwi ry'Umwana TV ryumve hose. Umwana TV ndayemera. Umwana TV yogere, Umwana TV yogere, Umwana TV yumve hose.